Sini. Iya, selamat malam bila kita sholat asam. Selama si biombo batun nakulah kita kamasusan kami pokoran nate daw tuang apa tontok ki itu ulang untuk kumambong bulanta pakai dekurian sumanga na pamama ki ilang tangan abungin na pamatido ki ilang pase ko malinlin lah di malangan sang laweran lah di pendek sang lentenya mata pelalan kalandura sangka lai kelapa dan padelian lawan nada mangarang puntedo dan moturan dong acara pamangka ku pasyumpu laku panitia secara khusus laku majelis gereja ku pendeta kumua tak siata laka kubang tu acara sekali-kali bisa dirubah tetapi makna tidak akan tersisihkan susi moto lomba tengah sakira solanasam makambang mote terong mak lalu karena mak songko bisara apa ladi pasiulah dako ibadah na jona lona dak marang putero ya to tero sama 52 ke bisa yana la katal larang teto utole pa ya to tero sama 52 ke bisa yana la katal larang te ya to pirana na ladi panaka patu marang putero dako ana mali di patangan asam sama ladi karonto dulu ibadah sambau samboratu lotong boko bunga tua soko todinggara pangloli yate surulegayang napudu kolo-kolo tedong ngambong na sambau dari 52 tedong payatolan namo de to nalammo yerte tedong 52 latabin yan na di panata tu sampa tedong dako bintu tedong lalan ngasarante ya tonto itu tedong ngam kakusabu tabi tomang kambina tomang lana mi pada kaininan motor talong bateng dak matapakin dek kijong mai utole pa auto motor talong bateng dak matapakin deki bay pindah parkir kami itu motor tanda talangan tidak terakhir juga kemang pesa mikir magiro kopi sebisa mungkin dak matama parkir pada epala ya telah dipakai sipa atau bangla di pasakka itu dako na di balla atau tarapal raka di setak pere delo na di paindete na di panata indete tu sipa na panata ipikapiran ke mangke kusapa tu kero na di susi moto la panamangan doki na tutulalan na te kalan
bisa menipaskan kita kembali sini karena kalau sampai itu mari malam tapi kita berapa misi dipasang kalau berpere gimana mana jadi orang itu kalau ya bukan tamu tidak mau beli baik. Yogi. Telepon potong apa telepon kita.
Iya, kursumakal ako kamu datangku angga lagi boleh aku lante padang di Batu Bukulau tu tonton pasyumpu yo nate kanate sarap la tonton na alami ku amai rada na alami patudu ilalan ku mak katongan-tongan kebedan niada na neda ketunan nang isaka to di potang bunga mangka monalisang panitia rinaa pira-pira ulona sarak lah di panata lante mahal to temo kutoleh pamasya masambui ya tu dipakai nama pamuntui ke sementara berproses de etona berproses sabak lama ibadah syapiki mangka ma ibadah to tama pasak natenong sampak tenong namanya disipak to mangala jadi tasi paham solanasang kita terampote tolong bating nasang ki mi buka namo sang luarinding mi kilang mo sang sesemanang labanwa angga kamu langit di atangku laku bendan ni pangalor maana tongkonan rantai dada laku tunan nangi sungan makarengna inde tongkonan di rupa puang sungan di sondong lindo de ata mangga dipilih langsa atau maraputelang di tondok buah mata sa atau mak kapuran dao di pasirendir rantai kalua di pasiriti tandung kalonaran la nanay bendan pasak natenong di pamandak buntu rengek na tamuan na karambau di pabintit tondon pasalian na kukwami salama pada masaknya salama situlang bating paiman silang da amario diote pasak natenong tamuan na karambau di pamandak buntu rengek na di pabintit tondon pasalian na tarapak mamasolanasang tasita dan sangge mairi ta palangan isang laweran ta pendek isang lentik mata pelalan tein di pasak natinong tamuan na karambau kukuha tabi roko suleng karara na si mandrian makaranya na aga turiang na buang kila ating gaarak tu na di atas sirintikin na pariyama Tarung bulan na tongkonan layu lolos sumadik na esuman pa kalanduan di kasiri datu mata bubun na di kabanga ampulen bang tondon turunan na tarung bulan na to di polindo na bulan lolos sumadik na to di pomarenalo saburan pekapuangan lantelili ipadang ati tanan talu sambak batu patoko tarik tikuran dan natalu lembang tapi kupaurong peting babulan siman lumbang kubainan kara kayu nangka rokok kaukoran makarengna anggama dikan natondok ampu lembang anapangaliw tarung bulan na nenek bangan naisan ka lolo sumalik na todo molentenan panikuan warna kalando si paturan dari di polamba apaunganan diyo masaliala diyo makambuno sane na naito roparero kundi sumpa saryaungan unongan di talang kamban urrerung bulo mapapa dak nairi angin bara dak naupoy pariyama dak na rakbay talimpuro tabi ku sorong tinggi roko suling kararami siman kubainan makareng roko kaukuran bulanta angga barana mak kulipin dan lambak mak dodo bambalu to dian dan nulelian to di palumpunan kada to nisan ada tong tandai palelean sitaran kesembangan nongan lantai padang di patung bukulau to nene ditumpu matairan na di kala patangki pelalan na kebendan niada na nene kedunan na sangka to di putau bunga tapi itu sitaran alu melawalangi siman to siloluan sangka turun di batara alu na puang talu sambuaban na sangka na to dirindu batu patoko tapi tiangan ni natai kulit na padang tapi lalundun ni lantai makli puditari pandita sola majelis gereja pastor sola dewan stasi alim ulama ustad kiai kiden di makjuren tu penjaman di alumna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangganda ku gara-gara tongkon samintu pebalu ketimba pantan kape kalukan tabe ku sorong tinggi rokok kaisuman makarengna
angga tono ni susilot dong gumaren teten saw manapura pa iteton no kosalipapan te kalepang leon tumindan paluluan lante tanganaton do ketunan ng pembalabaran ilang tema alipu ditari saburan toma aparenta randu kedome madona tutun saya tamalante tanganaton do rara ma paran-paran tabe tetomen dulu sau siman tetomen bule ammo mamma alangkalan dona sangka matindo ilan layuna pinan nabisara tabi kasal lebarin isiman kalando kaundi tabi isita masilolo lalamba ala kayana taki kupasal narinding kupaleko namanang nabanua silele ke kupi katabe pantan ki kupe simanni ku kasirinato ki masawanasang ku katangka ampule pagi sanggemairi pira-pira onoran sara anjo na tipasa natin ang wala tolay maapin pisan na bungkarang ka na tumarasan lumingka maapin doon na kami naman pakatana lana siya tiki majelis gereja toraja jemaat awak maapin talun na latama ki ipasa natin ang lagi bantuk ki tamuan na karambau hindi tinong makbulalog karambal maksong gubisara la di karonto di yung tema alo temo di yung tikula ato manasan maapin na pa na usipa tumangala maapin liman na maapamuntuy maapin na kada sa mabuko di may panitia siyumpu na tutingka na sara na siya sa sitarlo na makatampakan na larundunan bulo ki ada na tumangala laun tete malaki sangka na tumangkambi karambau maapasilaga tung kasangan na latama ki onoran sara mapinduan iya mentuka memban pak pakatana laku sorong laku samayoka majelis gereja toraja jemaat awak lante acara mangrin punte dong la kaparantaman ni kadang uang matua siala kapinggaron tolan pak tunduan na puang susitu kapatonganan ta ampun besonasan ya moto ta pudisangan na puang lamai kidung jemaah pak ratu misa ayat misa na ayat pak makin dekat Tuhan kepadamu walaupun saliblah mengangkatku dan kata-kata selanjutnya ke bawah jiwaku berseru dekat kepadamu firman Tuhan dari Ratapan pasal 3 ayatnya yang ke-21 sampai 26 sebagaimana berbunyi. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Napa matahna tu penangki, napa batak tu penangki, napa saminaya kan okuang matua, siana sapu itu ay matangki. Kiranuan okuang matua, anya tu sara yati laki pogau lan kapatunganan, laki pogau minlong situr kelalan pak purayami. Pasikan bela nenek kan ni dia mintu balak siya kasanggangan. Acara mangrin punte dong pak tu mapasak tidong. Pada bini okuang matua kamatutoran kamanarangan kapaisanan siya kakinawan. Nadin naupaan na panak meloy
Sia anak karang meloy, anna dadi marampa, anna pumalaki sa nami, na pumata namin tu, iki, kiparampo mati oro malaki, ni umpotete sa na puang Yesu, puang kelabag kasalangki. Amin. Iya, susi matoto tengkana kami nomban pak pakatana syukur na lawan nada marap puterong, buka kurus semangat lako ibu pendeta, kurus semangat majelis gereja Toraja Cemat awak tu makam panatai. Puang pasake kami lambitu sulapa katon maka di mana lambitu pak kawayan la tama bagi pasak naterong pa lama padi dapat lako tidak tak kumas sajalang bagi patamana sang tu terong lah yang kita mau kabar ni tepet ya jago te tangala rampun pasurukan tangala saya nak patengkan apalah sungguhan na randan di puduk na tungko sarong-sarong lantai pada matua malo angkat tu si kampi sembangan nongan te dia masa nyalang dia mak kebunusan lau sungguhan na randan di puduk na tarung bulan na tidak upuang lau sumanik na tidak bulan tasak mi pegarin tetali ko ala ko ba panalembang di pemale gumarising ala ko pentuton nali pusat nakasalle gumoyati kami to si kambi kada nene umpawindan kasagilan di sanga gora-gora tongkon ya tu ape puto balu nenek na laisin nongkone salah satu tetua tertinggi lembaga adat di Lepongan Bulan secara khusus duka ini sama paliliran na tiromanda sepira-pira kamu datang pun dito dari kala po kada turu kumua ko kami tito pasumbungan puno dito po kada tomina din po kada pangulukada din po kada gora-gora tongkon din po kada MC apa bang mawi sangangkan ni yang jelas kami adalah penyambung lidah dari adat Belanga la rento tanah moda na nenek lalu dang susuk pimamu sangka atau di pulau bunga kipa sitamu tinda bungingke kipa si rompa abang mak karwengki kami to si kambi kada nenek si saladan bisa ratu di pulau bunga ya tu sarong kalwaki kamu ada talung pulon dua wilayah ada ya mau payung hukum kita sarong kalwaki pendeta Bitoyaluk pemerintah adalah mitra kami. Jadi di mana kami berdiri di situlah payung hukum kami. Contoh temo siapa aku sarana sangin Jawa Tiromanda Indena Tiromanda ya tu payung hukumku kamu datang pinde kamu kusumbungan pudumi. Jadi memang sena lami patuduna lami konai kumak katongan-tongan kebintan ya nanene sangka tu di pulau bunga. Maafin dona yang tatiru lantereng demacara di kompo kadilan mangrampun teno. Yang na kita total lembang na biasa di ko maarampun teno ma apalimbong karambau dempo kare ma apasateno. Jadi semuanya itu penamaan yang berbeda, artikulasi sama. Pasangari nasi salah, paya itu bantunan sama. Di palimbong temeterong ma abulalu di patasi kita may karambau ma asoko bisara. Buntu mali na nakanadadian tadi tikaboro na bong sunakon do tarapang tedaw puang tedaw bulan tasak la di pasompo dia ko te pasak na tedaw la di patasig dia ko tambuan na karambau na tiro te miambe na sisan ni te mi paaranona yan na lang kapikalukan di kuwa na pake puang tuto maarapu berbagi berkat muy na masusah apa dasar natongan itu pak kabaro na puang lawan-lawan itu tidak lalu karambau maksud ko bisara na pagi po menjadi saluran berkat tula na tada si turu ada nanti tangalaton. Biasa na ko kada tumarang kita torayan na padirni keluarga. Apa ya tulang peninan ni ada batu pi kambera. Ya motor di pasok ko dia tema allo temo na tiro temi paranwanan na sisan ni temayada temi buntu maliina mintu tomarap Allah. Jadi ia motor tu parampo lagu kita sawanasang Dinau pa natutulalan natin ka na nasang ka nasang tagaron to ti pasak natin daw bisa mo paparara. Mabibin na apa pamimik. Iyo yan to amo to mang kami si kana pinapi ko mi pangkapi.
Iya. Ya. Mga pamagiran no. Ini recording. Tadi aku pamannya sama di sini. Susu keratur ada sekitar dari kita solar asal. Ia di top gerak untuk tadi rapasan solar parepe, apa pirangi. Ia tu tadi rapasan la disamboi pote batu dan malotong la disamboi taruhan apa apuangan. Ia waktu Pak itu batu sampai ikut Pak Darara. Solah Pak Sekretaris sampai aku tu. Ya tu pada PR lama deroma alamak kunai do tilangi la nasabui kar bulan tobarak dia lu kasih kami kapalitan jadi ku bapak namona solah pikapiran dia tangki nenek hasil do mulai pasang karusia dari dia sampai dah kau susi kada dulu tasolan asal yang dari sampai dah kau tidak ada dua tabe itu mengkapi nabi itu isaba simbolis bila na palangan kamu lampi melo itu lampuri susito yang kada dulu kena atau betulnya payah kita dirapasan lana sakoi pabuangan tomatongki waktu baik bapak darara soal Pak Sekretaris Panitia ya tu pada PR lana sakoi tobara pak namona soal nena arsen si turun tidak bapak tangan lo si pangolaran tidak masih sama kabatun kagulah nalam di kota dan laluga dari tekula kasih olokan na di palangan sang laweran ada naran tekalua la di pendek sang lente mata peran sang kata belum kamanaran digentek kala durasan kalai bapak dan dapat dia kuredan si toe doke direka adio teman aluan ma atau kurang rantelada kuredan si pasang kabungan raraan dia untuk terampak bulan syariat tandiolo solat buang surat tandiolo inde tongkonan di rumah buang esunan di sondong lindo deata maka dia mau bulan pasar dia mau apalar nampak di sirona datang karun dia mau ramtean tuyu di pasien dia ramte kalau adi pasitin di tandung kalunar apalah kuar apa-apa tulang nangi mari timoran di batara raba bobo tulang padang mari tiko toparan di padudun raba bobo tulang kanan mari tiko toparan di karua lagu sumbrungan parang dan di buduk nawai nabatu silabi lagu purang darah toleng kolidara sakena karangan sila Tuhan sumbung burung maadikan nawa piumpurang pau-pau ampu lembang sa paliran na tiromanda sumbung burung toha harapulan na piumpurang pau-pau na kalima toha kaburanao karung bulan na tedaw puang lo sumalikna tedaw bulan tasak to di mombo tallu baka to di takko tallu simo abang buah si mana tangan langi tabe te to panulungan si man to patulak kanan tabe to parang di karua koi si mana arek teurun na tanah tabe tandung siurun na langit si man saru engko bulan na parang tabe lipu saru na santa kasanda si man kalampunan allo tabe kabotolan kula siman tabah kagendengan kula tabe kabutuan allo siman datang kana tonto tabe lisun napaleon pantaran aku siman pangurana kukatonto lagu tumbiring ipada nene lagu saile sure pabisa atau di potong bunga manda aku tolong ulang ngabintin ku sarung ko berenggen manguin lala lagu nanti manguisan lagu naturi manguin lala na nenek ku manguisan atau lolo ku tahu pengelananku manguin lala lo di tiap manguisan lo ilakan melotolan di pamolongan manguin lala kau marinding manguisan
Mawisan lipu sari kubano manoto to sitaranak alusan na pitunda mawadi bokek manoto to sitaranak alusan na saratu mangwilalang nawapasang mangwisan dan ditampak manotolan dihangtinada ang ganyan mga naisan ka atau mga lenteran palikuan maka bagi kami osok tumali pa di kopi ritibulan kebenda dia ganyan ketulan nasan ka to di bawah bunga Pakarang nila tuwa kan usang buwan na mangisan to tumang para ako na ulisun na batara tuwa. Koy! Iya lang ka po ko isa kalu pinipa ko na malupa ko. Pagpaliyo ko po kung isong ko tingayo ko. Tingki kanan kairinku. Toso wala kamarangku. Rubak kileng kolilaku. Mupatulak kamawale di ote pasak naterong. Mukuan aku matang sama-sama iyo kita muan karena mau di paman nak putur ngena di paling tonton pas sarian apa makan bani kuning kai kalau inde pasang nanti mau di paman nak putur ngena mani pai bani kuhampan pasal lauma dia kita muan karena mau di paling tonton pas sarian kata mana kau kupola tolo tamani pak kau kupula pula pabila buatan lu sama buatan Kutirin kubat-kubat kalau pasukan atau kanunung ngalangan kubak apa ni? Endek kubak apa lukui? Nah sundun kalau napasak nadelong, kumpul tangke pendauna tamuana karamau. Busung langit, busung tanah, busung lila, busung sakasayana. Dana rondoni na alapani arammu, dana sarondoni na biwarammu. Apa yang pun nak balik atau Arab Allah napalong nak kada borok na to makapuran nao. Tayo bulan na telaw buang. Lo sumalik na telaw bulan tasak. Di pabenda di potang lamba ni ote pasak na tenong. Ku di patunan na di palok lebarana. Diyong te tamuan na karamau di pamana untere na di pabintin tonton pas sarian na. Lalian na alangan te bangunan banua. Latuaran alaman telan borong masan dapatina tongkoran di rupa buang sungan di sondong lindo di hata makamran mo kumpasi konda aluna malimpa mo kumpasi so sangkana ang natelaw komen lusaw komen takadu reke koe buang Kristina Andi Lolo dalam diraman kusabu nabuli pangku pokada ke kusang ako bulan tasap ke kusang ako buang ke kusang ako karain tikui tondo ina pasanganmu tondo paten dengan bisa-bisamu pasangani surasammu dan dengan diam giloammu mandak diam nabaru nenekmu di sedang tongkonan todolobo iya senga ina lain kaina mari rinna nangka kaina lollo nasib dada meka alu kamali lambi meka sangka tamali karatui ina tempon dinena kanan turang todolola tilau buang sino luang hante ponno sita anak tandu munare pere-perean langan-langan dari tahu membu leang pole oi unna atau loda sugi maklo osum ayanan koe keina pantarana kanatan lusi lolo pangoloana talu baka sugi nabarani manarang nakina bidang napaisan ta'amar kelapar luar lapat tulang itu yaman nama tebarani biasa Quran ayat barani pasirari barani pasilaporan apa ya itu barani sesungguhnya berani mengatakan benar jika benar salah jika salah yang mana napaibat yang telau puang nalupi maya-maya telau belantasan kuroy pantaran anak lusi lolo palo loa natan lubaka tawa naotong konanna tawa langkap esunganna panuanna litingara tuka tong konanna di mantalulangan tawa meka lalu ketemu di lambi meka
sangka tali kartui latih kata orang dan dipurku kagum banyak karamau narak toling kolilaku inde pasang kata tamuan karamau inde pangrampulan kero apatasi karamau lagu toy ulang lagu apa berendena lagu toy dari tongkonan kandura tongkonan pulau tamborangi sukan atau belawangi toloson di Batara si karanak alusan dasatu si saran pemali dan nak bilangan lagu toy ulangnya lamai tongkonan layu kairo tongkonan atau di poli dua bulan sukan atau di puwarenalu keinang tola araratiku tola lomba ala pelakuan pintu tondo lapu tondo panglion lapu panglion lagu toy ulangnya lamai tongkonan layu koting pada ditengan basyarina pada ditalu lembang lagu toy ulangnya lamai tongkonan buntu tondo lagu nala apa yang dengar damai tongkonan pantang tongkonan apa bulu batua sumana toren di mata roke masih kan apa lima kali lagu nala apa yang dengar damai tongkonan tarongko lagu selungku beren damai tongkonan mamulu lagu toy ulangnya damai tongkonan pasang makaman lompasi baru lompasi solo sangka lalu depan waktu bawa tali tikuran dan awak di rumah lagu apa yang dengar lamai tongkonan tampak tongkonan apa panggeso sudah atau hilang dolan di lebih foto nasarira hilang kapak toran di lebih bakapal atau lebih dan pasar mongi torna turan tamun di pamalindi lagu selungku bendennya damai tongkonan bunyi tongkonan atau di poin dua bulan sudah atau di puar renalo na isu kita tamu torea bapak tamu kurang lagu kala apa yang dengar damai foto pemanggau lagu selungku bendennya lamai tongkonan pasang lagu toyolana lamai tongkonan kasih keinang adikan kutondona ampun lembang surana lagu kala apa yang dengar lamai tongkonan bulan padang Jawa Tirana paka lagu toyolana lamai tongkonan rantirana maka madu kamu umpasi ordaluna umpasi solo sangkana memang katoyongi tokulah pirampara narebeng dan bunga nagau salikuna pada nabi sara aluk sumpui langit sangka tutun di Batara biarok itu kasanan manaman pamaluannya udah puang maimpa tongkonan terlalu tidak pulang sioso pontolola mengkalatiku tangan biran dan di buku tangan ada tidak ambil santu darah toling pulilaku tongan kuku abadi kamu bulan makaratiku kamu maklum bakal kelakuan minggu tondo di potondo pangaleon di pangaleon toba dau balmami toba langka esungami tak kupasai dari kupalekora mana balua kalau bangarasan kamu koming bagendan pasangan tero tanganlah palikuan Allah umpat nanda kamu anda karamau ina lempon di nenekku karang tuan tolong kalau bulan sioso umpa beda pasar ateo umpa tunang tamuan nakar bau siro luar pakai pono si tarana tando dari Filipina ina pakai di potondo ina sangka bisa lalang banda tu debating kakum bayar tebadio laku lambimo inde kebutuhan ateo makbu lalu dolok nakanai maksolo bisa namalin limpalino ton nabi itu padayanan na komo puang matua na utang na langi mintu dan mayuti na takko tumang para daw isun na Batara mintu sakasayan di gondong kamasawal si Bandung di takko tamatandasan si kore-kore di gondong nenek na telong di sang Banturino di gondong nenek na manuk di sanga Banturini Baktulan Maroko di Kongo nenek nasu di sang abare Pulau Lambat
siang di sana kibarang di kombong nenek na baulu di sana sale rangka di kombong nenek na kalosi di sana membuat asap di tangko nenek na pare batu nenek na bobo di sana tak kibuku di kombong nenek na punti di sana kalau langit di kombong nenek na induk di sana turo langit di kombong nenek na susu di sana semandanuai di kombong nenek na patung di sana sale patondo di kombong nenek na kila di sana la temabara di kombong nenek na wai di sana lama di kombong nenek na rasul di sana ibu di kombong nenek na riu di sana mengkalahkan di kombong duka nenek na torno tolino di sana datu lautku dari nenek na tila bilangi di sana tolino karena mangka di kombong ramasal si baru dalam tangga tapi kena suntul di takko tama poporan siayo kalau di suntul batara tua apa tunggu tu puang laku kalau betang mengalami apa nak tu lalu tu tuang para kalau di suntul batara tua undo lain bilangi umpol panan endah atau paunan koi sengak nenek na tero lain kombong tolona panturino Manoka unole randilangi mekailing kumpulan barang endak atau pawanganan belan nama taku unole randilangi magiang kumpulan barang endak atau pawanganan kalau di laurun langi tibantu undatang dan karopok nabatang woi kona nama ulun langi banturi atau tibantu datang dan karopok nabatara nenek natero tambah turun tero mampuan datang langi meoli atau tibantu karai lawan tetumang para kalau disuna batara ko semua. Woi, puang inde makan ulun langi inde katandu siurun batara lama batu bakandika lama dua diapakan inde tasik kang lambat inde minangatan kiratui. Mebali puang dari tangga langi semua tundu ale tetumang para kalau disuna batara semua. Woi, terawai. Tira ko sampai labuan ketumanan baranin napari amang pendan lo kena bola di natasi kumpul barang motor labura-bura. Nalami mialo datang nawalo puang kabitang nalami tulak nalori rongkok tetumang para tadau disuna batara tua. Siang tapi sampai labuan tumanan baraninna pari amang pendan lo kena. Lambana terong kunlorong ikolo nakanai lamban tamarumpel ikona tambora kaliku arana tamarumpe kalungkuna saya video orang dan natasi video kapayang payananda karena mikir orang karangkianna kenda bilang menggantarana tonna daw karangkianna nenek natirong tonna tibantu daw kapayang payananda tolong nakanay memang betul na mampu daw tanganalangit meoli to tibantu laman to tumang parata daw lisod na batara tua to kumua dia bukan topo bukan lawali bukan apa mau lagi kande tungkal lagi putaman di Maroko mebali puang dawe tangga langi suma tuntu mareso tuntu mampara dawe di sunna batara tua to kumua koi terole awal sarambu kallang di Yosef natanete pia mabulo daw buntu riu daw te kuli kapala mengkelak alam de mali puli tarik ia bola bukan de labu patoma di kollo sende minene na tero mo dokto kaya mami kanay bilanalin mo kan di mami na suratin bumansan koi tonna tumang ina sipangala langkan baranium bagi na pegain tetiang nene na tero na pemane kumalis sintono na kanay lamay pangalataman ilang to kuramanaba mali tero tama pangalataman ke ilang turin ta to kuramanaba masih kadang-kadang masih rinti daun kayu nalumbalumpai monglo na tiapten di katimbang nasa pekti buah halu rano-rano ano buntu kalendongan mo talete lalarayon na terong pakulingan na kanay ton na rampo mo terong tamapang nalataman ton na dimantuk mo kanay kilantok kurramanapa nalambi nung katandan nalu na nalete kula kasidolokan na rotok papalatun na banuan na nene kong bulan tau
rono kuung maliana isukan pak kaladona todolo di potau bunga lau pada litia mali itu sumpu manarang tamapang malakam kamban ke itu pande paliu tamatong kurang apa lau leleng kai mak doloma lau tumbang kalayan mak tundairara mali di pongku sabandangna ke di pongku kue mali di pong lalesu solatong kalokna lau leleng kai mak doloma lau tumbang kalayan mak tundairara. Jadi apa tu nenek na tukang tu na roho na mali leleng kai tama pangalatama. Tong narang poto suku manara tama pangalatama tu na timantu tu pandai payu tama tu kurang apa. Lau leleng kai mak doa lau tumbang kalayan mak kundairara. Koi na kirindo itu sumpu manarang inde dero mak dua dua pangalatama. Na mantap rupa itu pandai payu inde karabau mak sumpu maisara ila tu kurang apa. Nalami malana sabi niwe sitang muguna nari kale kay teo lampang malataman nari dootong kanay lanto kurang apa di rendeng teo lamay pang malataman di doy lang na karambal lamay to kurang apa say ringkat na itiyang mentunan na marilakan tolaw lambah pabolokan ton nalaw mo palang itiyang aventurino ton na dibantu lumalaw pangolongan inde nenek natero si tirolinda bidarang maapulualo kudong may liku sliman tapi rupa di karambau mak soko bisara puto di bura-bura di sanga tonggo matua dari nenek natero domelami di sanga banturino nenek natero domeliku di sanga tonggo matua si pangolong pada litian kue si orang ini bilang parangkapa banturino si pak kuliah ini kaso tu ambil tonggo matua lau pada litiang lau bang bapak mulungan turu tamang dibanturi dalam rangkang kapa lega api nabi demi tonggo matua lamba suluyan nallo makam bentar kuturianna manimpak lo sarikan daurena tiga lagi lau pada litiang suha lagi lau bang badalkan kue makam bandi diputang dia suruh mahin pami di potetangal lindo saraka ke hendak dia ada kalaburan Allah ke tenan na misalkan na kabutuhan kuna ton na tidak abang makulong na nenek pongmula talo pada titia ton na rontak tondong tobatang na pongtung botolino lawang madalakan di hampun tero maabulu halu di batasi karambal mak songgo bisara toro pagi alam pemarabutan lang unisu pataran kalau bawa kaburan bau. Koi, kon labendan kalam doa sangka dau pada disesian. Tanah tunan nama lain kelambak nabi dan nabi sara dau lindo kau. Pun nabi nak bangka kolong nasi nenek pengusuara. Di buka pasar tero, di buka kampuan kanai. Terparia kalau bawa kaburan unisu pataran kalau bawa kaburan bau. Kon labendan kalam doa sangka lau padang ditangsa tanah tunanang lain lapak nabilang nabi sara talau tong padang nembong bulan di popak pasar tero di popak tambuan kanai taro pagi al pemaraku kalang unisu pataran laku tomak kapunan nau ton natina bamba kulona pandai olang nau bamba naolang tonna rontak pondong tobatangna datu muane di puparan puntero di patasik kanai taro pagi al pemaraku kalang unisu pataran laku tomak kapunan nau tonna bendan kalandona sangka dau balua pula tonna tenangna layu lambana benan nabi sara todao pengkodang sintaran alusan dapidunna pitung riu pitung lampa pitung sabu pitung ratu pitung pulo pitung lise pitung piak di bapak pasar tero di bapak kampuan kanai toro paria katarumulana unisu patarana kalak kolos meningkat naurena kue konna tidak bamba kolona puang tambol langit tonna rontak tondong tobatangna tasitaran aluk sanda saratu sangka ganna bilanganna di pabendan kalandora sangka dau padang di kandora di patunan na layung lambana parang nabi sara dawang makanni di popa rampun
araputallang unnisung patarana kalau kotoma kapunan nao ton nabendan kalandona sangka ilang tongkonan layu kaero ton natunan nang layu lapa napinan nabisara dan suman nato dipunin dola bulan to dipuware nallo torro paria la kotoma araputallang unnisung patarana kalau kotoma kapunan nao lagu palao mabasekakanna dandanan sangka lagu renden mo tama padang lima akale pidan nabisara tonna bendan kalandona sangka ilang buntu tondon tonna tunanna layu lamba na penan na bisara ilang tongkonan pantan ilang tongkonan mamullu ilang tongkonan tarongko ilang tongkonan dungin di pabapasa tedo di pabatamuan kanay terro paria la kotona araputallang unnisung patarana kalau kotoma kapunan nao ton nabendang kalandona sangka lang tongkonan tampa tongkonan na puang panggeso ton natunan ng layu lamba na penan dari sana ng tongkonan pasang tongkonan na siyane sando pasiw di kasing idato na tarunna di kabanga ang pulen ng tondon turunan na di pabatamuan teo di poma pasa kanai torro palia lakotong toroi padang dihawa unnisung patarana tonni sungi inde padang tuwalo koe tonna bendan kalandona sangka lantong konan rantenada ma indo dio syenene pua indo tomen dalianna ande toku memona tedau pua tedau bulan si paturan dali di palangan kalandona sangka syenene pua di paende kalai lamba na penan na bisara syenene tandilolo torro paria lan kongkonan rantenada unnisung patarana lakotarong turiakna inde esungan di rupa puang di sondok lindo diata tanpa mamina siosoi kuku na situran turanani susi niyo tema alloto tebo tento kulla tomanasa dari kupu bengkara pamotino motamate pangalwa na tongkonan rantenada si pangolaban sangka lantai sungan di sondong lindo diata di pasirender rantai kalua di pasitin ditandung kalonaran laku sampak mo tinong maapulo alu laku sapan mo kanay maksong go bisa terpasan utawi pa lan sampai putih papungan sampai Bapak Narara salah Pak Sekretaris Iko Kudu Batin ako pong kay kumoro ko tarong ako pundo saray lolo sumali ako pang karapi koy bakit na ako para kalipantilang tarik tangiran ako pandaran sa wala mangka ipipali sunugna ipesisigan na dihem mo pulang tas atau araputallang di sana orang yang tak karawan tu makapuranau budi sana tak dirapasan koi iko bola di bosarong kalau ada bagian sangka tambah nebakanna telayuk laparan na bisa pangandor ayun de pulo papaluk-kulukuna imde tan dirapasan denau pakaru bulan na tongkonan rantenada lolo sumani kina tenau puang tontoroi sama paliliran na awa di Romanda milangan matua induk ende kebalu karurungan malentoi simpi pumpu deken masih masa hulu pura-pura woi puang lami tarang di talinga pangan roki somana sang pak paluk-kuluk kisang gemairi kumua bali datungna tidak puang inde kayang diaru inde tarapang di mata pindan ambe kebalu syarene nalai sinong
sedaruan na dalog sampuan na binatalong purunan dua. Lagi orang daw masampuan. Lagi heran di pangulaw daw tulang tasak. Inde o sama-samban ayo kami. Labang daw maaburin titumende. Tutuan maalangkan tiap orang. Mintu anak nada diam. Bonus sunakon do tarapang. Lalu sonda ini keupana. Lalu solong todolo kaparayanna. Inde kinaran bamba kolong. Inde katuan surga. Labayang kola-kolan dan langit. Lagi bayaran kola-kolan yang nurang. Dan kende kemak penduan lantong konan rantai nada. Dan ombol pentalun lantai sampaniran awak tiwamanda. Kitong mak dan dapan tangan. Tuhan makan na sumompo luming kadang kita lolan te kadang te kulit padang lumio tak tias sukambutu lante mahali pudi dari kere tambay tutupuan kere omli to tumampar rata la siguro dalengan na punti sipa lola mahiritna panen pangandoki pa palukungki lagi depan sudah pala tuang lami di mompo na taruno to kumompo bulangki tapi aku ditangku perwakilan patuangan ambil narara salah Pak Sekretaris Panitia Doni Bulan di Sabuite. Tanggal di sama Bogor Pudu apa lagi sama pemotandin narapasan iko mga apotin bolong tama tekado na sangka layo lamba na pinan na bisara iko sarong kalwa na patiran sangka tamba libakan na pinan na bisara dan dia tetan dirapasan dia na kita tetan ulembangan na di sangatan dirapasan dia naruko kalambunan nalo di sangat tulang kepala dan tondok ke kamparante apapun pinamaannya artinya sama. Sarong kawan dapat sangka tambah dimakan dan tidak bisa. Bersemangat adikku Bapak Nara Bapak Nandre ditondong tontong malam sunga antara nanti ada nanti tak ada tondong. Dari hati tadi rapasan tak bisa disondai. Mutlak dibata yang dinembatai ada mental itu.